Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples Sengkemir lem bat ka West Khasi Hills District Unit ringkat lang bat ki bahayeng asem haka kan real terek unailar an rajar apuar kila rakhi kan mau burom ya ka lingku singyam ka bahisnem jong presiden badem ka seng uba palwan bors iem presiden upala khlat no nakni ka sla perthai lasdang kini kijing rakhi da ka jingelang ka balingkot apo ka office rekam jong ka seng hanong stony haka bala pli pat ba ya ka durpan sa nam ya unionong elam jong ka seng hadian pelawai ke jingalang ki dikot jong kaseng ki lalik bu sintiu ha umot saken mau jong ba palwan bors iem ha ulum jingtem ha ka bala sakilang di bahayeng asem bat kuntup ru ki weide ki seng bahalang kum ka ki issue bat ki we ha ka jinge dei ke jonga ba palwan bors iem kum ki para nong pre kam jong kaseng ngakan mau house nem arja sao teater hadian mangabat kum chief organizing secretary ngelayo banyak Boba Palwan Bors Iem keleng ka time West Khasi Hills District aku to ko 4 pihak ya ke South West Khasi Hills ya lek keleng banyak tur ringkan ban ei ba ka bensim Sheikh Hamman Shakri namta ba ri ka bat dai kan rio ka dan si cha hau Palwan ba kam de ka cukut tahu dari ka persat lem wat si due ru nailam jongwe pada district pun ki ka bang hi ni ju song wi de kran bo sabla Palwan Bors Iem batang ka we Bapak punya tu dia ni mengampak punya tulut kan simbun kenta kawai kapag ni judan ho kaseng khamtam akin hum ka organizing committee kabah to kapor na lead manga ya kum chief organizing committee kai ka kanoram ka banghi kum ki khat ka kaseng idan to kapor kaong ba ni kum ka FPP ni shania ha kata ka quality na quantity ni shania ha ki break badan kanoram om ha jimbon pa jadi syampat mentah bako West Khasi Hills kadi ko way na district kapadan kata ka quality ilhat ka quality baka quantity baka kami ko por ka na kublay sikat yo ba Palwan Bors Iem ba treasure ham ba ngiti ko seng kami hado mentah mene ni dan kata ka mensim ka snow kemen ba ka snow shine habang dari kita kanunu kejingalan banyak keren ki issues level celebrate ki program jaga seng sisin baki wan ki dikhot jaga West Khasi Hills lingba kejingalan jaga Palwan Bors Iem borok hi iyo eta jingsngan baka jingman bat borok ni sakhi tegang scam balingba kini kejingalan nanti jaga Palwan Bors Iem ba persat mensim hapi kum ki dikhot jaga West Khasi Hills kami mencukut na tamata kasi ban bu sentiu apa umat long jingkat jauh dari kami persat nasim nang ni sakmat bapinang la ban treasure ham bapinang la ban turung ya tikit khat ka seng ibadang ka nomrem ibadang ka quality hagri ka seng ka jongpi bakhani ka district ka jongpi dei udong nilam o umtang ka seng ka jongi chania ayu Andrei nong nilam, iba yui kiseng, idan kejingnya, baka jinge, jauh ni ba Palwan Bors Iem, Andrei sibuan ni pi, sekretari, jangka KSU, Southwest Khasi Hills, kentien, iba ayam siem, tang ini nong nilam, dengan netcam, baka kentien, jang pi, baka siem yu ko hinmen. Ai kam sim ajing kemen sikat de ya ka gur kajai ikun kalau ba khantam ikme ijong ba Palwan ajam kejingong yo briu pi tu tak hadu lai salam tiat dalam te bam lang badu ba Palwan Bors Iem haka jingai lenti jonga hapo arpusnam mulai tu yo ba Palwan Hakipor nikong Desdang menginyabat iki mobile phone Haksem araza Saneng Iki phone bora-bora Nang nila po non-style Pagkili Yak isu Iba pair Iba manggas ni Iba mi ako Bat ijo nga
LD people hat man le kumro ya ni por da phone ba polwan kung bali pun sipun anda suki adon bijing dei bali masuk tu kanu ajingja abakta madyong ya ka jai kundio ipa polon bon siem pam kwai luar le nadu ko nadu ti ko imjilo tia yo dan imkwa yangi di samla wajum LD kam pantri sistem namata kari wajah berdua suki asdang banyadai bagi hangta nalap dei tang usnya jong gaseng neu deu brio ba i brio betul nanti ya nadu di dipua hadu suara sini boleh no narani bertemu boleh gong ba anda klesa lang brio di hangta kesetip na jinong gadun ba palwan wasa ako kayin jonga apa bujuan sport kumang di present bareng juni adon baku summer ki be jongo pak jinglong ka ba khamatam ba pal kalong mau dei brio bak dum the way at the FPHP banra banlong upaya kita ki isu ki ba khamjor ki ba khame kade ki isu jong bijing persya ni kijing khlong ber kijing ti yu rinyam bat deleng ba kadi kijing yakhi persya akaba niyo i ya kamen sem bo shenrang jong iba palwan bor siem hakaba salia bantum kho la kalong hak salia bantum kho yaki sisam khmut bat kum juru yaki nong lilam jai penriu compare la kidei kibana po lani kibana bar ko snong bat jong jai penriu iba palwan bor siem lobet ni usambai jong kajing teli usambai jong kajing syukri hok bat usambai pengin yang scam hakanong rem namar kata kani kasi ketangkan mau ini kum kidekat jong kaseng FPGP kum kinong yalam ki jongka kum ki bahayang hasam ki khon ki persa ki parasnong ki paratau ki parakor parajat barok bat kunjuru yangi kum kaseng ki isu ba nyamdai ban klat ya kini kinong rem ki ba ulabet hot yimla syu pani kendu bani makman bagi hari kini ki sambai ki ba unong yalam jungi labet kini kersoi kini bat kini sim ini jong kajing sungolem sya ki bahayang hasam sya ki khon sya ilok sya ka kursiem bat sya ki nongyalam ki dekat jong ka seng FPGP hot ladu nongyalam jongi henry ni kermen skampat bagi sembai ki ba lobet kum presiden jong ka FPGP West Kasihal District ki khatra tali kisnam kin penmi shibun kinong elam kibanlong kinong elam haki yang kisam kibanlong kinong elam haki shnong ki khau kibanlong kinong elam hakakur kejat hakari bekejat bendriu ka kerteng sak kanam iba palwan bor sim kublai shibun kublai jejangu Mau 8 circle, Mairang circle, Kerpat.